Trkač trči, a tenisice su samo po meni pomoćni alat, dio opreme trkača. I ako vi niste spremni raditi na stazi, ponavljati trening za treningom godinama, boriti se nekad i sa umorom, lošim vremenom, ako niste spremni prihvatiti neuspjeh u priči kao što prihvaćate uspjeh, onda nema za vas idealne Pozdrav trkači i trkači, ja sam Domagoj, trkač rekreativac iz Zagreba. U 7. mjesecu prošle godine upecao sam Nike Vaporfly Next% verziju broj 2 i nekako zaboravio recenzirati tenisicu ovdje na kanalu, kako to inače činim nakon kupnje bilo kakve tenisice, i tako je ova vrhunska jurilica pomalo nezasluženo pala u drugi plan. A ne bi trebala biti zaboravljena, jer Vaporfly, znači u ovoj drugoj verziji, po mnogima je jedna od najbržih, najimpresivnijih tenisica ikada koja je proizvedena, s kojim se možete utrkivati na utrkama tipa od 5 km pa sve do kraljevskog maratona. Velika baza, znači trkača diljem svijeta, koristila je ovu tenisicu za sve vrste utrka, često birala, znači, ovaj model ispred jurilica od konkurencije, i znam da je i dan danas mnogi trkači čuvaju u ormaru samo za neke ciljane posebne utrke u godini. No danas neću recenzirati ovu tenisicu, već će mi ona poslužiti kao alat, odnosno primjer za današnji prvi dio vloga, a tema današnjeg vloga je postoji li idealna tenisica za polumaraton, odnosno maraton za nas trkače rekreativce. I ako niste kojim slučajem pogledali prvi dio ove priče koju sam objavio još prije 3 mjeseca, kada sam se malo više bavio elitom i njihovim potrebama, učinite to još danas, link ću ostaviti u opisu današnjeg videa. Za kraj uvoda moram vas upozoriti da ovo neće biti kratak vlog, a nikad i nije kod mene, ali mislim da se dosta toga ovdje mora objasniti, razjasniti, raščistiti, pa zato treba i nešto više vremena. Negdje tamo u ljeto 2021. godine, nakon punih 6 godina treniranja, odlučio sam po prvi puta u moju trkačku priču uvesti neku pravu, laganu, nabrijanu tenisicu za utrke. Kako je Vaporfly 2 izašla na tržište tada par mjeseci ranije, Vaporfly, znači, mi je bio zanimljiv, mnogi su ga hvalili. Prethodna prva verzija je oduševila trkački svijet, a ova druga jednostavno samo nastavila skupljati riječi hvale. Mislio sam, ako je toliko svi hvale, ova tema bi mogla biti pun pogodak i za mene, no srećom, imao sam priliku odraditi 2 treninga u Vaporflyu prije kupnje i potom onako hladne glave donijeti odluku kupiti je ili ne. Iako je neki hype oko Vaporflya bio velik, tema mi se činila preagresivna za moj stil trčanja. Tako je položena ploča o njoj da ima veliki pad, da trkača stalno gura prema naprijed i morate biti u savršenom ritmu cijelo vrijeme da bi tena dobro radila na stazi, što je za mene u tom trenutku bilo previše i ajmo reći da taj zalogaj nisam bio spreman zagristi. Odustao sam od njezine kupnje, okrenuo sam se prema drugoj Nikeovoj perjanici Alphaflyu, kojeg obožavam i dan danas, a s vremenom u iduće, znači 2 godine, u rotaciju sam ubacio i mnoge druge super tenisice koje su imali u sebi ta neka karbonska vlakna, karbonske ploče ili energetske šipke. Prošlo proljeće, znači prije ravno godinu dana, upecao sam pak Vaporfly 3. verziju u ovom pink izdanju. Inače,
jako se razlikuju ove dvije verzije, druga i treća. No, kako su meni tenisice za trčanje, pa ajmo reći velika strast, fetiš, hobi, volim ih proučavati, secirati, palo mi je na pamet ideja kako bi mogao imati obje verzije u rotaciji, znači pa ih onda detaljno usporediti, ali i uvjeriti se da li sam nakon 2 godine i mnogo prijeđenih kilometara, znači u raznim karbonskim jurilicama, tenisicama, promijenio se kao trkač, te da li sam postao u tom razdoblju agresivniji trkač ili bar prilagodljiviji da bi mogao odraditi nešto pošteno u Vaporfly verziji broj 2. I tako sam je na kraju prošlo ljeta našao na popustu i konačno kupio. I iako je Vaporfly 2 sigurno bar 2 godine pa i duže bio najomiljenija tenisica mnogih trkača koji ganjaju razne odlične rezultate na utrkama, meni je on u sve pokušaje da ga zavolim na kraju priče ostao i dalje preagresivan. Za utrke na 5 i 10 km možda je savršen, no ja takve utrke gotovo i ne trčim. S druge strane, polumaraton i maraton odraditi o njemu bilo bi savršeno iskustvo za mene, ali samo pod uvjetom da sam u stanju, znači cijelu utrku odraditi od starta do cilja za čistu peticu, bez ikakvih oscilacija u tempu i da sam spreman podnijeti tu njegovu visoku dozu amortizacije. No ja nisam takav trkač, nisam trkač bez mana. Moja tehnika trčanja je, mislim, jako dobra, puno radim na njoj, ali je daleko od savršenog i nemam visoku kadencu, te sam shvatio da bi bez takvih temelja, da ja jednostavno dobivam premalo od ove tenisice, tako da sam na kraju priče Vaporfly 2 stavio više sa strane i koristim ga jako rijetko i to uglavnom za treninge tipa tempo trčanja kojih pol sata u komadu. S druge strane, Vaporfly 3 je čisto druga priča, no u njemu više neki drugi put. Znači, drage moje trkačice i trkači, ako ste dobro do sada pratili vlog, čuli ste da sam tek nakon 6 godina treniranja, odnosno kojih, 16-17 tisuća kilometara, odlučio po prvi puta uvesti tenisicu ovakvog tipa u moju rotaciju. E sada, zašto ne ranije? Pa zato što meni osobno to nije bilo ranije potrebno. Nisam imao osjećaj da mi nešto ovako još tada treba. Može se itekako dobro i normalno trenirati, utrkivati, napredovati, biti sve bolji i brži trkač i u pod navodnicima normalnim tenisicama i onda s vremenom preći u nešto izazovnije, da ne kažem bolje. Mnogi trkači koji su ušli u ovaj divan sport zadnjih par godina, ajmo reći na primjer od 2020. pa nadalje, prva, ma gotovo sigurno druga tena u rotaciji im je već neki super trener ili karbonska jurilica. I onda ponekad se desi da mi se jave neke novalije u ovom sportu, tvrdeći da je kupovina, na primjer, ovakve tenisice bila glupost, kao da ovakva tenisica nije ništa bolja od one prve obične s kojom su ušli u trčanje. Znači, novi su u ovom sportu, realno ne znaju još ništa o njemu, ne znaju širu sliku, ali su u nekom trenutku baš znali da moraju kupiti, na primjer, Vaporfly ili nešto slično. Zašto? Zato jer u njemu trče oni najbolji, najbrži trkači. I onda kad su masno platili ovakvu tenisicu, vidi vraga, u njoj ne trče utrke brže nego u onoj prvoj normalnoj tenisici. Pa se pitaju što ne valja, zašto tenisica ne isporučuje ono za što je masno plaćena. Jer tko šljivi trening, tko uopće razmišlja o mjesecima, godinama rada na stazi koje
treba tek odraditi da bi se došlo do neke poštene fizičke spreme, osnovne pretpostavke da možete dugo i brzo se kretati i tako doći do nekog značajnog rezultata. Tek kad je vaše tijelo u takvom stanju, onda će se stopiti savršeno s jednim vrhunskim primjerkom poput Vaporflya, znači ili neke druge karbonske tenisice za utrke i rezultat neće izostati. No ne krivim trkače za takav način pristupa i razmišljanja. Krivo je ovo doba izobilja, živimo u zlatno doba kad tenisice bilo kakve vrste izlaze na tržište kao na traci, a razne reklame, influenceri, poruke na mrežama pokušavaju nas uvjeriti da je ovaj ili onaj model stvoren baš za naša stopala. A rijetko tko poput mene reći će ovako otvoreno na društvenim mrežama iskreno nešto negativno ili će jednostavno propitkivati temu, jer samo pozitivna slika liku na ekranu donosi puno pretplatnika i lajkova. Srećom, ja imam previše godina da bi me takve stvari dirale i volim uvijek svaku sliku proširiti maksimalno moguće, bila ona pozitivna ili negativna. Naravno, jedno od bitnih pitanja u ovom našem sportu u trčanju, između mnogih drugih bitnih pitanja, je trebaju li nama trkačima, rekreativcima uopće ovakve tenisice, znači sa karbonskim vlaknima, odnosno pločama, energetskim šipkama, ili su one namijenjene samo najboljim, najbržim trkačima ovog divnog sporta. Sada, neke rezultate istraživanja koje sam nalazio tokom zadnjih par godina, a koji su ponudili sami proizvođači, moramo znači uvijek primiti s nekom dozom opreza, ipak oni sami sebe reklamiraju. Ali i neka neovisna istraživanja koja sam pronašao, a koje su proveli neki znanstvenici koji su sami veliki zaljubljenici u trčanje, dovode do nekih poprilično, pa mogu reći sličnih zaključaka, odnosno pokazalo se neosporno da je korištenje karbonskih tenisica poboljšava ekonomičnost trčanja, što znači da trkači mogu trčati brže i učinkovitije u njima, trošeći manje energije. To je naime zbog tehnologije u tenisici, znači karbonske ploče, koja pruža učinak opruge i smanjuje energiju potrebnu za odgurivanje od tla pri svakom koraku. No karbonske ploče u tenisicama ne služe samo kao opruge, iako vraćaju dio energije. One također pomažu da se stopala i gležnjevi lakše kreću, odnosno budu pod manjim pritiskom. Učinak toga je najviše po meni očit u poboljšanju metrike, odnosno same ekonomičnosti trčanja. Naravno, tu je uključena neka cijela šira slika, metabolička, kardiovaskularna, biomehanička, respiratorna učinkovitost tijekom trčanja, a naravno cijeli taj proces najbolje se može izmjeriti u laboratoriju. Sada, ja se slažem sa općenitim mišljenjem većine da karbonska ploča djeluje kao opruga koja pomaže bržem prijelazu koraka, to jest poboljšava ekonomičnost trčanja smanjujući fleksiju gležnja. Ali po meni glavna uloga karbonske ploče je povećati povrat energije dodavanjem strukture i stabilnosti pjene koja se nalazi u međupotplatu. Vrhunske pjene od, na primjer, uzet ću Nike, Saucony, Esicsa,
odnosno znači Zoom Max, Like Strike Pro, FF Blast Turbo, pružaju pravu prednost, prava su moć u tenisici, a ne sama ploča. Jer pjene se svakim danom sve više istražuju, sve više postaju s novim verzijama lakše, otpornije i u kombinaciji s pločom ili energetskim šipkama čine uspješnu priču kod tenisica za utrke u njihovim međupotplatima. No postoji caka, naravno kao i u svemu u životu. Dok neki proizvođači su spremni tvrditi da se uz njihove tenisice efikasnost trčanja povećava do čak 4%, neovisna istraživanja, znači zaljubljenika u trčanje, vrte se oko 2,5% uz bitnu opasku da sve sporije trčanje smanjuje i taj postotak prema samo 1%. No, po meni popraviti, ajmo reći, vrijeme maratona za 1% na kraju jedne priče, to jest utrke, i nije loše. Mnogi bi potpisali po meni takav scenarij i prije same utrke. Zatim, trebali bi imati na umu i još neka saznanja. Naime, dio trkačke zajednice stoji iza tvrdnje da ako ste vi što brži trkač, više ćete profitirati od ovakve vrste tenisica, jer takve karbonske jurilice definitivno živnu kad vi trčite što brže, propulzija je sve bolja pri većim brzinama i ako ste u stanju držati neki tempo, ajmo reći, duže vremensko razdoblje, definitivno bi trebali profitirati od takvih tenisica. Sada se nameće pitanje, a koji je to tempo, brzina trčanja koja će mi dati neku prednost u ovoj tenisici? Ono što sam ja našao, odnosno pročitao u par navrata u zadnjih 2-3 godine, to je taj neki tempo brzine od 5 minuta po kilometru, makar ima i oni koji tvrde da je moć ovakvih tenisica karbonskih se tek vidi kad trčite brzinama od 4 minute i 30 sekundi po kilometru, pa naravno sve još brže prema dole. Rekoh na početku vloga kako živimo u zlatno doba tena za trčanje. Konkurencija između proizvođača jednostavno raste iz dana u dan i zato su i oni sami spremni na svakakve egzibicije i inovacije. Vjerujem da mnogi trkači koji bar malo ozbiljnije prate tržište tenisica za trčanje znaju da je ASICS, čini mi se još prije 2 godine, izbacio 2 jako slične tenisice za utrke, Metaspeed Sky i Metaspeed Edge. Znači koje vizualno izgledaju slično, ali razlikuju se po tome što je međupotplat Metaspeed Skya uštiman, to jest dizajniran da paše trkačima koji dobivaju na brzini povećanjem duljine koraka, dok Metaspeed Edge dizajniran je za trkače koji dobivaju na brzini jednostavno povećanjem same kadence. Salomon je nedavno izbacio tenisicu za maratonce koji trče maratone iznad, to je do granice od 3 sata i 30 minuta. Nešto kao idealna tenisica za umjereno brze maratonce. Pitam se ja, kako su to samo pogodili? Ugodili tenu da radi dobro do tog nekog određenog tempa, da ne kažem satnice. Jer što ako njoj maratonac dođe na utrci blizu te granice od 3 sata i 30 minuta, što će se desiti? Zar će tena početi usporavati na stazi, namjerno kočiti, raspaće se? Jer nema šanse da odeš u njoj do rezultata 3 sata i 20 minuta, jer onda to više neće biti tenisica za maratonce za 3.30, to će onda postati tena za nešto brže maratonce. Moram se malo šaliti, ali svašta se može naći u ponudi. Zanimljivih inovacija ima svaka čast, no na primjer u ovom primjeru cijena tenisici je kao da ćete u njoj trčati maraton 2 sata, a ne 3.30, tako da sam poprilično siguran da ovaj model od Salomona se neće proslaviti na tržištu.
Nešto slično je ASICS zamislio i izbacio na tržište, za sada tesno ograničeno samo za trkačku populaciju u Japanu. Očigledno žele puno opreznije ispitati tržište od Salomona, a ne odmah grlom u jagode. Za kraj, puno je vrsta trkača, puno je vrsta tenisica, veliko je tržište. Teško je u tom svijetu ponekad naći pravu kombinaciju, idealnu tenisicu za svakog od nas. Vaporfly 2 oduševio je mnoge, no ne i mene. Ali već ona iduća verzija Vaporfly 3 u nizu pokazao se kao moja idealna tenisica za utrke. Ovakve tenisice ne rade se bez razloga, ima nešto u njima osim dobre reklame, a to vam govori trkač koji je u 9 godina promijenio 70 pari tenisica za trčanje i još mnoge probao tesno po trening ili dva. No ne treba uvijek vaša idealna tenisica za utrke biti neka skupa, lagana karbonska jurilica. Kako napredujete kao trkač, tako nadograđujete postepeno svoju priču. Prvo krenite od osnova, naučite trčati, ojačajte, a onda idete dalje. Na primjer, jedan od mojih idealnih tenisica bio je Nikeov model Vomero 12. Običan, pouzdan dnevni trener. A imao sam čak 2 para iste sive boje i sa svakim sam išao do brojke od 1200 km. Kako mi je Vomero bio dobar za gomilu treninga, tako je bio odličan i za mnoge utrke. Jako sam se dobro osjećao u tom modelu i imao sam osjećaj da mogu u njemu baš sve odraditi savršeno, jer na kraju priče trkač trči, a tenisice su samo po meni pomoćni alat, dio opreme trkača. I ako vi niste spremni raditi na stazi, ponavljati trening za treningom godinama, boriti se nekad i sa umorom, lošim vremenom, ako niste spremni prihvatiti neuspjeh u priči kao što prihvaćate uspjeh, onda nema za vas idealne tenisice na svijetu, nema tenisice koje će vas jednostavno proslaviti, odnosno učiniti od vas dobrog trkača. Zato, dragi moji, pamet u glavu i zapamtite, samo je zdrav trkač dobar trkač. To je to za danas, hvala vam na gledanju, čuvajte se, do idućeg vloga, bok!